Бул биздин үй. 11-кабаттагы пентхаус. Менин атым Рахат. Быйыл мен жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктадым. Жок, бул менин апам, мен эмес. Бул биздин атабыз. Түшүнбөй калдыңарбы? Мен башынан айтайынчы. Бул борбор шаарыбыз Бишкек. Тиги болсо биздин үй. Мына мен ымыркай кезим. Бул сүрөт бала бакчадагы кезим. Негизи биз 3-1 тууганбыз. Менден улуу 2 эжем бар. Бакуля жана Накуля. Анан үйдүн эң кенжетайым мен. Ал эми бул биздин бактылуу үй билебиз. Атам, апам жана менден улуу 2 эжекем. Улуу эжем Бакуля кореялык жигитке турмушка чыккан. Анын аты Дун Лимпё. Азыр алар Кореяда жашашат. Кызыгы кийинки эжем Накуля да чет элдикке турмушка чыкты. Анын аты болсо Абдул Сулейман. Алар азыр Стамбулда жашашат. Ал эми апам болсо мага күн сайын канеми. Сен деле эжекелериңдей болуп чет элдикке турмушка чыксаң, менин бир тилегим орундалып Америкага кетсең, атаң экөөбүз бир күнү Америкада, бир күнү Кореяда, бир күнү Туркияда жүрсөк. Атам болсо апамдан айырмаланып. Болду, жетишет. Менин кызым кыргызга гана турмушка чыгышы керек. Менин неберелерим кыргыз болушу керек. Мен ошону каалайм. А мен болсо атамдын каалоосун орундатып кыргыз жигитине турмушка чыгууну чечтим. Анын аты Болот. Мына анын сүрөтү. Болот экөөбүз 1-чи курстан бери сүйлөшүп жүрөбүз. А бул уктап жаткан мен. Жок, силер күлбөгүлө. Коңурук тарткан мен эмес. Жок, Болот дагы эмес. Коңурукту менин сүйүктүү мышыгым Муйса тартып жатат. Бул кино менин башыман өткөн окуя. Мен муну жер тандабай, эр тандаган кыздарга арнайм. Таке, кызыңдын жумушун сүйлөштүңбү? Сүйлөштүм. Быйыр Семкайдан баштап жумушка чыгат. Каяка? Каяка? Жумушка. Сен окуңду бүтүрдүң, эми иштешиң керек да, кызым. Эмне мен? Атаңа чай кой. Сүт кошпой. Сен бүгүн негедир башкачасың. Деги тынччылыкпы, кызым? Айтсам урушпайсыңарбы? Эмнеге урушмак элек? Айта бер. Анда мындай. Мен турмушка чыгууну чечтим. Эмне болбойбу? Болотко бирок. Токто, ким ал? Кандай ким? Жем, сен турмушка чыгам деп аткан ким? Обычный, хороший, пунктуальный парень. Оштон болот. Каяктан? Оштон? Кыргызбы? Ооба, таптаза кыргыз. Анда башкы сөзүңө жакса болду да, кызым. О Кудай. Менин эмне жазыгым бар эле сенде. Эмне өзүбүздө жигиттер калбай калдыбы? Ай, ош билесиңби каякта экенин? Эй, Нумам. токтотчу театрыңды. Оссак эмне жердин түбү беле? Ош жака турмушка чыкпайсың. Эмнеге? Ошко тийсең, билесиңби сен? Пахта тересиң. Тамеки өстүрөсүң. Колуңан кетмен түшпөй калат, кызым. Эй, дөөрүбөчү.
Emne? Boldu deyim. Bul uyda kocayım men bice. Ну, пап. Sen aralaşma kızım. Apana köz söyleşip atağız. Dörü деп koydu. Ey, oşul oş жақшы болса. Oştuklar çiğgöt olup alıp bele. Bişkekti karavaysın mı ya? Göçüge çıksan hele oştuklar. Aşkanada oştuk. Çayxananda oş. Bazarında oş. Kaşarında oş. Emne aların albagan menin kızım kaldı bu ya. Ey gelesi o. Ma sağ okşoğun gelesi olurdun aynan. Eldi jeldi bölüp Kırgızstan'ın olmay jatağız. Bul degen Bişkek, Borbor. Sen emne mesni yol bolgansın. Sen 30 yıl bunun arından, men Talas'tan gelip student bolmadık bile. Men oşo gele soluğuman seni menin 29 yıldan beri yaşap жүрөм. Sen oşko тийбейсиң. Макул. Tiyesin. Тийбейт. Hey, qanday tiybeydi? Kızık ekensin. Kız balabayga jetkenden keyin turmuşka çıgat da. Akırı. Kızık. Al oştuğa тийбейт. Tiyet. Тийбейт деп атам. Tiyet. Ey, menin gözüm tирүүсүндө менин кызым оштукка тийбейт. Tiyet. Тийбейт деп атам. Тиет. Тийбейт. Tiyet. Тийбейт. Көрдүңөрбү? Ene kala. Атам менен апама менин жаңылыгым жакпады. Bul çalı. Амага болочок жолдошум кай жактан болсо дагы башкысы мага жакса болду. Кой, андан көрө бөлмөмө барып эс алайын. Ой, эми булардын талашы түнү менен токтобойт. Чын, мага ишенип койсоңор болот. А мен бары бир кызымды ошко бербейм. Аны сene көз чечпейбиз. Чечебиз экөөбүз. Мен айтып атам. Мен бары бир каршы чыгам. Kızımız Karayga emez, Türk'e emez, Kıtayga emez, Kırgızga turmuşka çıkıp atat. Kudayga şükür değil. Kırgızdın sanın göbeytiş gerek. Көбөйсүн. Кытайга тийсин, Кореяга тийсин, американец, түрк болобу. Бирок менин түрүмдө никогда, не дай бог, ошко тийбейт. Ошентип экөөнүн талашы акыры бардык туугандарга жетти. Бул талашка акыркы чекитти тайнем койду. Тоқтот була. Кызым өзү каалаганына тиет. Мына, ошентип менин тагдырым чечилди да, Болоттун туугандары ата энемдин алдына кулдук уруп, менин колумду сурап келишти. Ke, konuk, çaydan içiniz. Жоқ, рахмат. Çay kuysun. Болды, рахмат. Чайды іштек, рахмат. Иштик айланайын. Emese, konuklar kuş gelipsizler. Söz sizlerde. Эме, сіздерде де бір гүл бар екен. Ya, Бізде бір бұлбұл бар. Ошол бұлбұлды гүлге қондырып келсек деп. Тура. Кайсы гүл? kaysı bulbul. Сайрай тұрған. Емі құда. Ya, Уже куда? tuğan. Sizler bizden kızdın kolu sırap geldin mi? Ова. Ова. Причем тут гүл? А причем тут bulbul? Ошо да. Aylandırma prem айтыңыз. Жошы мен өзімді түз айтқан жақсы көрем да. Деме, Жұмаш. Баяғыны. Жұмаш. Тезірек. Бұл біздің
kiçineke yiyinimiz bulup. Ha, yaxşı. Aylana, tezlik kıyıldı. Hey. Yeme salt boyunca içine jolun kılıp geldi gele. Şınak bala. Su tivesin deptir da. Tuğra düşünesiz. Saktıka korduk çok da ki. Yeme buna o $2.000. 100 bin son da. İyi. Yo. Açı basar. Ova. Bulem ne? Açı basar da. Yo bulem ne? Açı basar düşünüp atam, hem ne bul? Oy. Yeni salt boyunca. Emin az bolsa da koşuyoruz. Ova koşuyoruz. Koşuyoruz. Ben azdığın aytkan jokmun. Eki jaş sözleri tavışıptır. Baktılı bolsun. Men emne kızım baktın akçaga satmak bilem. Biz başkaça düşünüp alıptırız. Ova da vatan. Bir minut. Taki. Kanatı çok kuş bolboyt deydi. Tuğra mı kudalar? Ova turamıyor. Ova tura. Kuş bolboyt demekçi. Tuğra. Bergende alış gerek taki. Açıyor basar, açığını basatta. Ova. Hey. Hem ne olup atasın? Hem ne olup atasın? Taki. Hem ne olup atasın? Uyat demez mi? Emi sen özün makıldığını bermedin bile. Ova. Kızım deli okusa kapa olup da. Hey. Eki jaş tavuşkan eken. Uşunday kudalar gelip otursa güttürbey içine malga bata vereli. Kanday deysinger? Ova aylanay. Kana. İyiyim. Kana gelin bize. Kana olmayın. Kuldumuz var. Kuldumuz var. Hurmatlı konuklar. Akeler, ükeler. Kudagılar. Biz bugün kempbizim ekoğuz. Uğuluz. Биздин той баарына жакты. Өзгөчө апама той дагы, ош дагы жакты. Тойдун эртеси биз Болоттун үйүнө айылга жөнөдүк. Болот болсо айылдаштарына көрүнөйүн дедиби, же магабы? Айтор бизге лимузин заказ кылды. Карасаң жандын кычап жаап жатканын. Өткүн эле. Өтүп кетет азыр эле. Билесиңби? Бактылуу адамдардын тоюнда жаан жайт. Болот. Мен жаман толкунданып жатам. Неге? Мени билесиң да, силердин көп каада салтыңарды билбейм. Азыр үйгө барганда уят болуп калсамчы? Неге уят болмок элең? Эң негизгиси мен айтканда туура кылсаң уят болбойсуң. Үйгө барганда машинадан түшөбүз. 3 жол жүгүнөбүз. Анан 3 кадам басып дагы жүгүнөбүз. Жеңилер чачыла чачып, оозуңа сармай салат. Анан үйгө кирип кетебиз, э? Унутканымда. Не болду? Элдер бата кылгандан кийин үйдү 3 жол айланып чуркайсың дагы, мен ыраазымын деп кыйкырасың. Менби? Анан менби? Бул туфлем менен кантип чуркайм? Ой, сен кызыксың го? Айтпайбы, о Рахмандын келини бизди тоготпойт деп. Шерменде кыласың го сен бизди? Мен чуркабайм. Өзүң билесиң да.
жалғасын айланып кетейін дерім. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын балдар. Өсүбөң күлө. Айтқаныңар келсін, қана оğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Озыңда ач. Майдан оза. Sadaqa кетейін дерім. Садаган кетейин. Майлы сүт. Қана ал қылам оны. Құдай жалғасын айланып кетейін дерім. Құдай жалғасын. Артың балабас. Нандалдар. Келе нанды маға бер балам. Омен. Балдарым, ömrüңөр uzun bolsun. Den soluğuңар çın bolsun. Uşul үйдөн өсүп, bala çaqa күтүп, nevere жетелеген nasip kılsın. Amin. Қара балдарым, үйге кіргене. Үйге кіргене. Ay. Gelin. Gelin kayda. Emne oldu buğa? Ay buğa ne oldu? Ay Xuday, ay ne oldu? Ал жакта салып ушундай болсо керек да. Кайдан билейин? Ой, бизде деле мындай салт жок. Oy bizde dele mınday salp çok. Салт жок аяндай мындай. Ay bola салт жок. Мен разымын. Oy raqpa taydan aydı. Мен разымын. Ой садақ олайын, ay. Дагы бир круг калды. Круг değil. Kırık kırığımdı takta te. Анне, Алгыла. экеле круг жетти. Kelin қара қалып кірген бала. Жолсузга дебеди беле. Gel gir. Kan var. Қана келгіле меймандар. Gir balдар. Gir. Ашышып сүйүшүп берилгенди жарай агарытууга алганын келин келди жарай эки жарды көргөнү элин келди жарай оттук ташып курбулар тегиз кетти жарай аксакалындай калкан апаланга сүйүнчү ак элечек жарашкан апаланга сүйүнчү ак тилегин айтууга элин келди жарай агарытууга алганын келин кетти жарай Takışkan değer mi? Değer. Toy bitti. Bitene. Cizamını alıp koydun. Alıp koy. Мына ошентип мен дагы келин болдум. Мени эс алсын дедиби? Негедир 3 күн эч ким тийген да, жумшаган да жок. Мен дагы көшөгөмдү көгөртүп жата бердим. Анан келиндик кызматта башталды. Бир нерсе сурасам болобу? Сура. Силерде келиндер таң атпай корошуп барат эле го? Мен качан шыпырам? Той жаңы эле бүттү го. Эми шыпырасың да. Саат канчада? 8деби же 9дабы? Каяктагы 8де? Түнкү саат 3тө. Кандай 3тө? Эртең менен күн чыкканда эмеспи? Атам таңкы саат 4тө намазга турат. Ошондуктан ал тургучакты корошуп шыпырылып, daarатына суу даяр болуш керек. Үйдө айлантып чуркаткандай дагы алдап атасың, Главный нерсесин унутпа. Эмнени? Бизде корош шыпыруу жаңы келген келиндер үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан ал дагы кебетең менен чыгып албай, кичине көйнөк кийип, ботуңа туфли кийип алып чыксаң, Койчу, шылдыңдап атасың сен мени.
Ой, эч кандай шылдың-мылдыңы жок эле, серьезно айтып атам. Кошуналар көрсө айтпайбы? Тиги Рахмандын келинин нормальный кийимдери жок экен деп. Бизде сөз кылат. Жесеби жок келин экен деп шылдыңдайт. Анан да короонун жөнүнө шыпыра бербесең? Билем. Суу сеп алып шыпырыштыбы? Мен сага сууну айткан жокмун. Жан келген келин ырдап шыпырат. Ошону унутпа. Точно алдап атасың сен мени. Тамаша, туурабы? Мен сен алдап эмне кылайын? Бар жеңемен сура. Или апаман сура. Сен алдап жинди болуп турмунбу? Билем, мен ыры билбейм да. Мына. Супердин сайтына кирсең, медиа порталда жаңырлар бар, тексти менен. Ошондон бир далда ырдай бер. Koynumda sağınıç var, üzülbey senden güdür. Ümitim öçbey canar, yol karap öttüğündür. Koynumda sağınıç var, Yallah. Bizi gelin mi? Anne, hoşlandık değilsin mi? Ay gelin. Gelin? O apa. Жақшы салдыңыздарбы? Бастеке суу ысытып койдум. Рахмат балам. Саған не oldu түн жарымында? Коро шыпырып атам. Тиги жоолугу жок ушу көйнөктөрүң менен бе? Апа эми салтка баш ийебиз да. Ырдап. Жакшы ырдайт экен. Рахмат. Салтты сыйлаганыңа, бизди сыйлаганыңа чоң рахмат балам. Эми дамиңди ал. Шыпырыгыңды ташта. Бара кой балам, бара кой. Эс ал. Бар балам, бара кой. Бул сенин болотуңдун кылганы. Акмактанбай жөн жүрсүн. Эртең балаңа эскертип кой. Айтам. Биздин үйдө күндүз эшик шыпырылбайт эле, түнкү саат 3-тө эмне болуп кеткен деп. Эми кычыктана бербей жөн жатпайсыңбы? Айтмакчы. Бастеги эмне? Бастег кумгандын же чөгүндүн таластыктарча аталышы. Бастек тамак. Я. Суюгу лимонад. Коюгу торт. Ушу жашка келип ысытылган тортtu биринчи жолу угуп атам. Мойнуңда кайбай жарашыптыр. Рахмат. Алтынбы? Ооба. Ушундайлар канча турат болду экен? Билбейм жеңе, муну мага белекке беришкен. Балаң турдубу? Уктап атат. Түнкү саат 3-тө туруп алып, коро шыпырган келин. Чайга кара. Балаңам кошуп бер. Раса шыпыр ташаса керек да, кампыр. Ай. Карыганыңды билбей, калжыңдай бересиңби? Чайыңды ич тезирээк. Өзүң да шыпырылың келип турабы дейм да. Эй, кара элекпез. 60ка чыккан жигит ондой деп, э? Жигит имиш. Бөрү карыса да бир койчолук алы бар дейт. Мына быйыл балаңды үйлөдүк. И. Карыс кооладан кутулалык. Анан эмки жылы сен үйлөндүрөбүз. Кампер, мен үйлөнсөм, сени сурабай эле үйлөнөм. Үйлөн.
Tamашalap koysa bir jol elirip ketesin de. Ke balam çay iç. Köçede jaş kızlar 60'tagı çaldardı izlep jüret deşetleri. Ay jürse jürgöndür da. Hey! Röjarım Kim var bu? mıydı? Oy kim debey turup barıp karasan? Kireceğim bir. Uşular ile geçip yattılar. Gelin Ece, iyi geliniz, gelinler. Konak geldi. Gelin Ece, Gelingizler. Gel Gülbü. Kandaysın? Kuday çalgası boldu tövün O kökköcetti. sadaqa ol oyunda. Göründüңdür be şimdi? Görem dep kelgenden keyin jеңеңди. Bu sizge jenge. Rahmat. Ana Ece, Oturasың ана. жүріңіздер emi, sörü götürünüzler. Gelinler, tamak kurumla baldarım. Daga qanday? Ay. O kızım durdun mu? Gel ağay. O ananay. İlava. Hazır apana barabız. O apan maydak bolgan жерден çıkpas bolduga. Hey, bu yıl gün katılsın. Şimdi deyiz, jay eken de. To'ra. İyi, bunu al. Ay kızım, çoğun uyga kirsen, javanda navat var. Likapka salıp ke balam. Maqul. Ece, çaydan içi olturun, nanga karan. Javan navat likap. Okular kандай kızım anan? Жақшы daga. Kaçan bütөz? Кинги жылы буйруса. Жақшы. Javan navat likap. Жаван комодтун түрү. Нават кант кристаллы. Чал кемпирлер сүйүп ичет. Ич өткөккө өтө дары. Ликап орусчасы тарелка. Дагы бир аталышы жалпак кесе. Oy kelin, emne oldu? Мен азыр келем а? Sen kayaka? Жеңеме да. Жеңем не болду? Кел кыз. Жаван нават likapты таппай атам. Мына Турбаева. Кайсы? Ой, ушул да жаван. Ушу. Ооба да. O kandayсыңар? O Gel bala. Otur bir yaka. Gele koy öt. Bala bakçanın direktörü oluşsun menen uka. Şu должность биздин партияга тийген экен, иштеп атабыз. İşte. Жақшы да. Nanga Bizdekilerге karabala. okşap türmede oturgandan göre işleyiversin de. Üy sağa türme olup kaldı emi. Kayakta жүрөсүң? Sekin bala, sekin. Чын да Men жеңе. çakıttım ana. Салбай турат. Азыр келем деген боюнча жок. Katurak karmadan at. İlgeri atalar. 3 katında jönle titretip turgan asılar bir katınga da küçüyor. Ey. Azırkının bir katını ilgerkinin 5 katında tete tuğra mı? Meh, kızың да уюңду сап, тирилиңди кылайын. Мен барайын Эже. Boptur. Биз жакка да өтүңүздөр. Amaylı ötөz. Jardamıma rahmat. Kurut atala жасап koyuver. Болуптур Эже, болуптур. Мен да барайын. Аке, ашарга өтүңүздөр. Үйдү баштадык. Ova ötөz. Mayli. Biz barağız. Ece, kampütlerden alın kampütlerden. Navat alıp geliver ha balam. Ece navattan salıp için. Aşınardı tezletip alıp geliver gile. İyi maqul. Жүрү. O kelin Ece. Ha geldik. Toy bütelek mi? Gelindi uzaktan alsak toyda uzak bolat eken de. Selamünaleyküm kaka. Gel Döperes. Ben size kaçarsam Döperes dövüngdüm. Döperes deydi, Döperes. Дөпарас. Акылы бир астайкы. Көп нерсеге баам салбаган адам. Aka. Üşün derseniz bir gün cevap oladı aka. Neyin durayın, beni korkutup da. Yok, vurup bakayım. Gel trapkanı beri. Al ana benzindi. Neye geldin? Hey, ben sağa aytıp atam, neye geldin? Bilmeniz gerek oldu. İyi anam. O Bolot'un ayağındayım.
Ayal alam men de ağa. Bolotun ayal jaktım ağa. Gelesi Bolotun ayal degen 1 milyon turat. Var mı milyonun? Var. Kana? İşte tamam da. Kayaktan işteysin. Bişkekten. Ağa Bişkekten seni kütüp atat. Dordoy degen bazarga barsan çoğun taçkalar döper eskelet de atat. Anda men yerden akça iştep tapsam Bolotun ayalını alıp vermeysin ağanda. Döper es, Bolotun ne olat? Bolot жаңал olat da. Жаңал olat. Andan göre men ayalımda al. Sağa gemi var. 200 mingge berem. Koyakçı. Sizdik mağa çakmaydı da. Nege? Sizden fukusumuz çok da. Fukus benen anda işin var sen Oşa fukus benen yaşap yüzmez. Nele mağa yüzmez etmez. Tüy hatta bunun ucu orsa süne başladı bu. Aldıyı sıkcan da. Siz adam sensiz beleşmem. Mende dile çürek var. Ukam. Çüreğin sen. Meni qara. O alperбеген қатынды мына мен сага алып берем. Оны кетменде алдағы тиги топырақты жайып суу куй. Эртең ашар кылабыз. Уктуңбу? Аны бүткөндөн кийин шалыбызды отойсуң. Мен сага 500 миң сом берем. İşe ne olur? Ал жетпейт. Ага чейин Болоттун катыны да мага окшоп арзандап калат. Барамда, мага акча алып бер. Эмне сага катын алып соңойбу? Жок чын. Кыз, мен биринчи жолу ашпас канытам. Уят болбосом эле болду. Уят болбойт жеңе. Мен сизге үйрөтөм, анан сиз мага үйрөтөсүз. Эмнени? Мен жигитим көлдөн болот. Алардын салты кандай? 5 бармакты кандай жасайт? Ошолорду үйрөтөсүз да. Мен сага 5 бармак жасаганды үйрөтөм. Сен мага ашпастанды үйрөт. Çıkı! Çıkı! Kime? Ben Robert. Ne o? Kartoş kap geldim. Katın. 5 soma yaz koyla ha? Katın. Çıkay sen aç şu bazarın geliptir. Neydi? Kim? Döpem. Çürüp koy aşağıya. İyi beçara okam rahmat. İşte kıvestik ha. Ben şimdi отказ тұрайын ha. Alan jazı koymasın ha. Kaptırmayız. Ай жакшы бала, эми адам төгөнгөнсүп сен алдайлыбы? Андан көрө тиги топуракты жебейсиңби? Эртең ашар болот да. Чуңкурга суу толо элек, түштөн кийин толот. Анда байлы. Болоптур. Түштөн кийин келем анда. Ооба. Ушу бечараны жаман кыйнап атасың да. Эртең жиндилик салбаса эле болду. Бардыгын өзүң баштап коюп, мага шылтап турасың. Абей, менби? Анам менби? Элең турайын. Gelin aştanan bap taptır. Kaynenenin kamırınan deydi. Çay için. Gelin, çay yap gel. Kıyalı fın. 5 minut. 5 minutda soğuk жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Сиздер угуп жаткан Мин Кыял ФМ радиосу. Кезекте жаңылыктар. Кечээ Кыргыз парламенти 2 айлык өргөөгө таркашты. Ош шаарында 3 көчөгө жол чырак коюлду. Шаар бийлигинин айтуусуна караганда, ар бир жол чырак 1 миллион сомдон туруп, шаар бюджетинен 3 миллион сом бөлүнгөн.
бүгүн аба ырайы менен тааныштырабыз. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 9. Hey Dökü. Kırıdın. Hey Dökü. Hey. Hey. İştemeyiz. Ya anne oradasın ya. Bunu da oyuk ayakta eken ben jakşı bilem de. Ya sana ayıttı öyle. Tepşerin şaka. Ne alasın tepşini? Tepşi, tazik, çara, dagı bir atalışı, lagar. Ana suya sal turan şaka. Yağının gitmeyen bolbay kalgana. Balay. Tepşi alıp gel. Азыр баратам. Келин. Тепшини берип койчу. Кече өзү койгон бензин бар болчу. Чөпкө төкпөй башка жака төк. Бигире кырыкчылачы. Samandan korksun var. Samandan gövrük kısılay. Bol otur. Samandan gövrük. Bigire kırıkıtlı otur ben sana. Kana. Baldı. Ушу той кыздай. Колуна иштей селе элди жумшай баштайт. Өзү кыйратып койгусун. Balon. Oh. Dükürdap gelç. Az. Bol tez. Samandan. Ama kişilerine kısa Bu da çok olmuyor. Haydi dur. Cumaş. Ne oldu? Kadın Karaçı. Yarıldı. Basma. Ne oldu? Başka. Karaçı. Cumaş. Başka. Ne oldu? Доктор ака, жакшы элеби? Жакшы эле. Аркасын 2 мык кырып кетиптир. Азыр барганда алып коебуз. Катын. О жаным. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Эгер бирдеме болсо мага ыраазы бол. Андай демесеңиз. Балдарыңызды ойлосоңуз кызык экенсиз да. Али жашсың. Көрүнгөнгө барып албайт. Дөпөр астына карма. Андай болгон менен жүрөгү таза бала. Эмне деп атасыз? Биринчи өлүңүз, анан кийин көрөбүз. Дөпөрөскө тиемби? Башкасына тиемби? Доктор ака. Азыркы аялдарды көрдүңүз. Кептеп бир бала кылып аман алып кала көр. Жакшы болуп каласың, жакшы. Мени кечирип коюңузчу. Мен туалетке билбей төгүп алып турмун. Эмне? Токтосоңор. Бутумай. Kantet? Ne oldu? Ya. Niye atasın? Ya. Жөнүлө. Kандай жөнү? Айтпайсың? Апамды сагындым. Ne? Апам сағындым? Койчу. Мени карасаң. Сен эми бензинди атайлап туалетке төкпөдүң да. Апамдар барып келишти больницага. Жумаш экем жакшы экен. Кей жүрбө чага. Баары жакшы болот. Мана жигем карап жатыптыр. Балдем. Рахат. Мени карасаң мени. Мени сүйөсүңбү? Ya. Сенчи? Сөйтө жүрсөң анан айтам. Уяты жок десе. Мен уятым жокпу? Өзүңчү өзүң.
Эмне? Түнү менен уйку бербей, коңурук тартып чыгат экенсиң го? Менби? Анам менби? Сенчи сен? Эмне? Комнатаны желдетип чыгып атам, сасык десе. Сасык деп койдай. Балким ошол жылдар өзүңдүк болуп жүрбөсүн, ия. Жөнчү. Жаным, келчи. Болот, жөн. Келчи. Апамдар уктай элек. Уктай элек. Азыр уктатабыз. Болot deyim. Оу. Ой, машина dayar mı? Ооба. Bas şurayı da. Шоқтомой отургула, э? Mayli. Kelin. Beri kara balam. Biz tomponu çıkarıp geleli balisadan. Sen baldarını karap, darbu sarbu soyup ver balam. Makul. Mayli. Darbiz deysiңерби? Ооба. Алла. Жаңа? Оу. Siz Ne oldu? siz жомок билесизби? Жомок? Мен атамчы көп жомок бет. Азыр силерге жомок айтып берем, э? Илгери. Bir ayıl четинде токой болуптур. Кап-кара түн токой. Ал токойдо ачыдар 3 баштуу момдай чоң. Анан ал дайыма айылдагы сулуу кыздарды уурдап кетет экен. Аларды куткарганы эч ким барбай коет. Себеби токой түн караңгы болуп өтө коркунучтуу экен. Рахат! Canım! Дөпөрас, canım meni куткарганы келдиңби? Ооба! Canım! Men seni kutkargаны geldim. Дөпөрас canım, бул токойдон кет. Неге? Бул жерде ажыдаар жүрөт. Acıdar! Acıdar! Çık bu jaka! Çık! Cekke süleşiz! Ey, sen kimsin? Bu kim? Ey, sen kimsin? Ben Döperaz. Ey Döperaz, bol yerde emne kılıp жүрөсүң? Ben rahattap ketkeni geldim. Rahat be. Дөпөрас. Canım meni kutkar. Geliniz çay içesiz be. Hey! Kayaka? Yıka. Senin uyun bir yakta emez, bir yaktağı. Ay. Selamünaleyküm. Gel Döperaz. Ne yap geldin daha?
Sitavar alıp gel. Ne? Sitavar. 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 Ey, kaydan julup geldin hani? Tamam doğru eken aka. Buradap geldin mi? Çok. Burada öyle aka. Ben sitavardan 3 yol bakırdım. Kimdiki? Kimdiki? Hey, kimdiki? Ne bakırsam hiç gün çıkmadı. Hakikaten. Ne kılasın hemen bunu? Cengemerim de aka. Cengeme? Radyodan ayttı o. 1 milyon dedi o. Hadi. Azamat. Hadi. Yaktı aka. Setafordu kay yerden alsan, o şojarı alıp barıp ilip gelir. Dumba. Çok. Çok oldu en arada. Deli vurdun eskene. Hey, bu da usakaysın. Sitafordun orunu alıp barıp özün ilip gelen. Özgür aytılar ko. 1 milyon som dedi. Buraya kesepet. Ya sitaforundu senin. Ekice işe beslerge. İşgeri takıl bir Çok oldu adam. Yiyedi. Çapak. Durayın katını. Döpöngü tırşolu darbutu. Çapak. Ha, katu ile. Anna. Hamırdı kança ilesen oşonca jakşı da kızım. Mana gelindik kurs da başladı. Professor canımda. Ay gelin. Uydu sağlaysın mı? O gelin. Kuduktan bir çeyrek su at gelin. Ay gelin. Tandırına ot koy. Ay gelin. Nan düşse tandırdan üzüp gel. Apa mana nan üsüp geldim. İyi belim ay. Nan üsüp geldin. Ah, geldin be. Nan alıp geldin be. Ova. Az sadaka olayın. Abi, bu ne? Nan? Nan ekenin görüp duram. Maydalap turap gelgenin emne. Siz üzüp gel demediniz be. Oyun ben seni mındakıl üzüp gel degen yok bunda. Men tandırdan nan üzüp gel demedim be. Karaçe mi? Bulem ne degen nerse? Kokuy, bulem ne karaçı, oğal turbay bu. Ay bir o surap koyboysun bu. Kantem, kant üzüm, kantip cavam de bir o surap koysun bolboy bu. Men turamez düşünüp alıp durum, geçir koyuңuzчу. Emne öyle otasın bu? Öyle va balam. Men aytpaganda sağa kim aytat? Men üretpegende sağa kim üretet balam? Sen jakşı bolsoň, men jakşymyn. Kaynenenin kamırından de beker aytpayt balam. Mıntip bir oz menin aytkan sözümü göz yaşыңды korota verseň, kançagaça tütöt göz yaşың. Gel, jakın oturçu berak. Kele koy. Gel jakın otur. Koluňu ber. Men da kelin bolgom. Kayneneň ele uşul boydan asmana düşüp kaldı deysiň be. Men da kelindikten azabın tozoğun tartkamın. Jana Gülbün apası var go? Ejeň. Ağlan aldığında bir aktele kalat da balam. Ot menen kirip kül menen çıkışıyoruz al kezde. Düşünüp otasың mı? Şondoy. Aytkanım degenim bu seni jakşı bolsun degen ele tilegim. Mına apam ramatılık aytkan ele Kırgızdın tukumunu 4-5 ayal alsa dele erkek köböйт albayt. Kırgızdın tukumun ayal zatı köböйтөт dep. Oşonluktan ayaldar aman esen boluşubuz gerek. Ayaldar ıymandуу ınsaptуу boluşubuz gerek balam. Ayaldar erkekten söz talaşpay, tör talaşpay, üy bülönün kutun karmaşыбыз gerek balam. Iylaba, ekinci ıylavagın, sen menin kelinim emes, kızımsın.
Kaynenemdin sözünü uğup oturup, kaysı bir günü men dağı öz gelinime uşul sözlerdi aytam dep kıyaldandım. Beşeneme kaynenem öz apamday mamile kılıp tarbiyalay başladı. Men andan köp nerseni öğrendim. Buyursa dağı öğrenim. İyi bala, ne oldu? İyi, avaylavaysın bemi. Butun sıyrılıp kettir, karaç. Katı orata. Kap. Etiyat boldu. Bul velosipedde. Tepkendi bilgen gana kişi öşkürek. Жеңе, сиз велосипедде аласызбы? Ооба. Мен өңөрүп тең чанда. Кошуналар көрсөм эмне дейт? Жеңе. Басыңчы. Vay. Mınanı qara, vay. Mına bayaq Rahmanның kelini, vay. Vay, tosa. İyi uyga bireler gelgen okşaydı. Tınçılık bolsa eкен. Geliniz. Жақсысыңарбы? Қаяқта жүресің? Gelin, şeytan araba. Eldin betin kampip karayım. Ben bilgenim. Getir bunu, getir. Ay Betin. Ей, мен саған айтып атам. Қаяқта жүресің деп атам. Meni geçirip koyulaç. Oy, keçirimingdi toxtot. Gülbünü kuyöge alıp kaçıp ketiptir. Eşikte juuçular olturat. Bar tez kiyinip çık. Артынан барасыңар азыр. Çurka. Kayda? Қайда. Күйеуге де қайда болмақ эле. Келе велосипед. Бар кийин. Hazır. Söylüygen badirin baş. Koyun çece. Boluşpaç.
Oy bol deçi. Çıgat deyim ece. Barça mı? Çıgat deyim hazır. Oy tur çaylanayın ayalların sözünü andıvay. Hey şu biz ne erkeklerçi. Hey meni qara. Bargandan keyin özün aytkın. Çiylешкенім бай эле, тигинде эле, менде эле дей турган болсо, апаң айтты дегин. Көчүгүн кысып отурсун деп. Макул бу? Окуусу не болот эже? Bu yıl бүтөт го. Окуусу. Окуусу күтүп турат. Азыркы жаштарды жөн койсоң, 30га чыкканга чейин жүрө берет карадалы болушуп. Түшүндүңөрбү? Ey, түшүндүңбү? Түшүндүм эже, түшүндүм. Oy bol deçi botam bol deçi. Ay gelin bol tezletkile. Ay çıkmaysınlar berterek. Boldun mu? Boldum. Meni qara. Barganda o жеңеңдин айтканынан чыкпагын. Баарын уккун. Макул бу? Амин. Gel. Amin ey. Amin. Kana жақсы барып кел. Amin. Allahu akbar. Aman esen barıp gelgile. Turgula, bolgula. Tezirek barıp tezirek gelgile. Bargıla. Yesingerden çıkmasın. Ova ece boptur. Mayli. Bargan jerinden bak tapsın. Hayt aytpasa ne kılayın emi. Peşenesi. Жақшы жерге düştü. Жақшы жер. Жаман жер емес. Негедир ойлорум чаржайт. Бул Гүлбүнүн тагдырын ойлоп атканым ал болсо керек. Анын өзү жактырган жигити бар эле да. Эмнеге мындай болушу керек? Эмнеге ал жөнүндө эч ким ойлонбойт? Жок. Мен ага жардам беришим керек. Бирок кантип? Мына aka чачып. Жеңе, меймандар кеп калышын. Ay gelişti canım. Gelişti mi? Aka, meymanlar gelişti. Vay. Gelinizler. Düşünüzler. Gelinizler. Geldik. Gelinizler. Kandayslar. Жақсы жеп алдыңыздарбы? Жақсы бeni. Жақсыңар. Бул жака чайга Жақсы кириңиздер. beni, кандайсың? Кызга жолугуп алалы дедигиле. Бул жака табакка кириңиздер. Чайдан аны ичербиз. Мейланда. Кыз бул жакта. Кантет ол? Апасынын аманаты бар эле. Биз айтып алсак, силер чыгып турасыздарбы? Мейли шыраак айтсам. Кызай. Азыр сүйлөшөбүз. Басчы мындай. Отур бияка. Отур. Отур мындай. Мен ук. Сенин апаңчы, жигитин да, окуусун да ойлобой, кыз чуу жерин кысып, бул жерде калсын деди. Каласың. Жеңе бул баланы да тааныбайт экен. Сүйлөшкөн жигити да бар. Сен кыпчылбачы, барыбыз эле ушинтип тааныбай эле келгенбиз. Жеңе, кызды алып кетели. Апей! Ой, бунун эмне дейт? Апасы эмне дейт бизге анан? Жеңе, уксаңыздар мени. Жок дедимби, жок. Сен эмне апасынын айтканын уккан жоксуңбу? Эми угуп койсоңуз сураныч. Угуп эле койгулачы эми, сураныч. Айт. Мунун точно $1000 Ооба жеңе, $1000. Магачы жеңе? Мен сага мына эским болот, бул деле $100. Биз ишке чыгып келели. Майли. Даярсыңбы? Даярмын, жеңе, даярмын. Анда баштадык. Ой, жүрөгүм. Ой, жүрөгүм. Ой, жеңе. Ой, жеңе.
Bola tur. Bolun jenge, tezrak ketip alalım bolun jenge. Bolun deyim jenge. Bolun katurak жатқан jenge. Boldu ileba. Korkmadım jenge. Korkma. Apam beni öldürür. Seni bilmem birok meni точно öldüröt. Çeştik üstündegilerdi. Hazır Bişkek'e taksiге salam. Жигитиңе баарын түшүндүр, уктуңбу? Сен мени угуп атасыңбы? Жеңе мен болбой калдым. Баба! Sen bilen. Kayaktan деген kaçıp. Biz kaçkan jokpuz. Ana. Biz maşık atабыз, арыктайын деп. Динара. Başım. Ayağıma semirip bana tarzına jenge. Ölümdü göreyim dese. Tokto. İpeygen arbak dese. Beni semizliğimde sen görüp kaldın mı? Vurun jenge. Salın jenge. Salın jenge. Azırıp kusur. Jenge ben sizi yok bu. Çocuğuna saptım. Taşkap gözberen İskelet dese. Jenge, apam beni anan geçirevi. Oy geçiretin de boldu. Boldu çiğli aç. Taksi toz bol. Geç kirip ketет hazır. Мындайраак турчу. Мына. Бишкекке? Ооба. Канча сом? 1,5 миң сом. 1,5? Ооба. Мейли. Отур. Жеңе, апам өзүңүз түшүндүрүп коюңуз да. Түшүндүрөм, ооба. Отур. Түшүндүрүп коюңуз. Мына, жол кириң. Жакшы жетип ал. Жеткенде чал, макулбу? Рахмат, жеңе. Эчтеке эмес. Жақшы іш болуды кәмпір. Аны bir айтасың бе, екі айтасың бе? Бары жақшы болот. Азыр ежен келгенде көресің жақшы болғаны. Эми асманын таштап ийсе да бүттү да. Gülşahir Rahman. Oy, uşundan görüp ölüp kalsamçı. Bu hem ne degen şermendeçilik aylanayın Kuday. Benim tüvüme uşu jetemi uşu ha. Minele panikavayt ototas. Söyleme sen, söyleme. Ya söylevese söyleveli olur. Söyleme. Azır uşu bağrı vardı kolu karga böyle veremezdim. Hem boldu deme. Cenatın sarılaşma. Ne kıyasın? Eldim betin kattım karay ukaklayından. Öz kızını baktısını özü kıydı demeyi mi? Ne bela degen gelin algan sigara, ne bela degen. Men çıday albayım başka. Ece. Uşunun bağrın kılgan. Uşunun bağrın kılgan. Sensin. Ооба, мен качырдым. Анткени сиз кызыңызды жакшы тарбиялагансыз. Сиздин сөзүңүздү эки кылбаган үчүн өз сүйүүсүн айта алган эмес сизге. Сиз деле убагында сүйгөнүз да туурабы? Мына мен Болотду сүйгөн үчүн апам тийбейсиң десе да Болотко тийдим. Ушул жерде өз бактымды таптым. Эмнеге улуулар ушундайсыңар силер? Түндүккө тийбей, түштүккө тийбей деп эле бөлүнө бересиңер. Биз бир элбиз. Бизге Кытай, Орус, Түркү, Кыргыз болуп бербейт да. Мен деле сиздин кызыңызды жакшы көрөм. Ошон үчүн ага жардам бердим. Керек болсо алып качкандарга да жакшылык кылдым.
Себеби азыркы зала качуу менен түшкөндөр 7 жылга соттолот. Мени кечирип коюңузчу. Мен сизди керек болсо өмүр бою сыйлап өткөнгө даярмын. Бирок кызыңыздын бактысына тоскоол болбоңузчу. Мени кечириңиздер. Men de götüreyim. Akırım görme gidip kal. Ova gidip kalayım Cenge. Tez tez. Mına sağa gelin. Ne oldu? Adam urdağanға 7 жыл берет деді ғой. İyi anan. Anan. Murun koy urdağanға 7 жыл берчиле да. Koy menen kızın kандай ayırması var ekan? Ben emin sizge koy görünüp kaldım mı? Koy akıllaşmay, bargılaç uyuңөргө. Ketkile. Silersizde manayımız çöküp durat. Kampermet kanda kılgılar. Jönögülü. Getse gettele kalam. Mayli. Getile get deydi. Jatıp ala Kutunuz turgan dedi, uartıkına. Bas. Jatıp ala turgansın. Senim ne olturasın? Bar jönö. Dur. Jatkıla. Ağım ne kıykırasın? Oy senim ne olturasın bir yerde? Meni kechirip koyчу. Men aşıkça süйлөп koydum окшойт. Эч нерсе эмес. Керек болсо мен сени дагы сүйлөсө экен деп аттым. Koy. Барып тамак жасайын. Болду эми, олтур. Баары тоюп жатып алышты. Биринчисине Гүлжамал эжемдин ашын жедик. Десертине сен тортуң жедик. Бул жагын аш кылып алалы эми. Бар, төшөгүң сал да жат. Sen düşünüp koyчу жок дегенде мени көрүп атасың го баарын тең. Аялдардын баары эле ушундайсыңарбы? Кандай? Мындай 300 дейм да. Мындай карасаң аккуу сүйүп каласың. Алгандан кийин кайра мындайынан карасаң ажыдар. Жүрөгүң түшүп калат. Мына эми мышык болуп олтурасың. Чөнчү. Адам боорун ортуп. Кечирип кой дедим го. Сен мынтип отурсаң мага көп жолу торт жедиресиң го. Койчу. Бар эми. Свет өчүр. Кайсы? Mına, ekosunu biriktirip karmaydı. İki jagын birden karmap durup, tüzlep durup, aylanta veresin. İlgeri, biz özümüzün koynuklarımızı özümüz ele tegitmeye alçıyoruz balam. Hem hazır kılar kişine çorkok bolup kalmadın mı? Hey! Uyda bire var mı? İyi, ecem gelgen Turbay mı? Gelin gece, gelin.
Kelin, jine bolan bulardı. Kandaysınlar. Jüre Aman oturasınlar. esen. Geliniz. Gelin. Çukur. Eş nerse bolbogondoy tosup alganın karasang. Meni geçir koyunuz çeçe. Seni geçirmeye atamdın başın geçirem be. Karakterin kuddu özümde. Bare mi? Çayın dap gel. Çaydan ap gel. O koy. Ey gelin. Meni kara. Dağı bir jol uşunday kıla turgan bolsaң, tegi suluğu tilingdi julup koyam, uktun bu? Düşündün mü? Düşündüm. Bar, çayın dap gel. Gelin ece. Amin, Allahu akbar. Жақсы, бары жақсы. Bu erkeklerin ha? Erkeklerim bazarga ketişti. Bolot menen rahatты erteng Bişkekке jönötüp jatamın. Jumuşlarına bar. İştesin. İşte yana. Ne batam, ne oldu? Kızım hem ne oldu? Maydın jıtынан жүрөгүм айланат апа. Kuday. Süngüle kendimiz koşmayla oturmayı mı? Ağzımız kalmay. Jürüңüz ece, jürüңüz. Aylanayın. Soğuk gözden kuday saktay gör aylanayın. Oş sadaka olayın. Tegereli öyle geteyin senden. Sadakan olayın dese. Öydü bu. Oğurcu kötürmegin balam. Oğurcu kötürse olayın. Oyağınlandı kaynenen özele canım. Özmene cabam. Özmene cabam. O katlı deli özüm bu şarap. Aylanayın. Özün жақсы сезіп тасың ба балам? Ой, қайненең менен қайнежең сенің артыңдан жүгіріп жүрсе, жақсы сезесің бе анам балам? Отыра қой. Енді жең келіп жетеді балам. Білбейм. Мұны біліш керек. Мұны талғақ дейді. Талғақ? Эмне көңіліңе тура келіп жең келсе, ошонун баарын жеш керек балам. Себебі мұның баары керек болот ичиңдеги балаға. Мен илгери болотко алмаға талғақ болгом. Қағылайын, мен айтасың. Мотоциклден түтүнде талғақ болғам. Екінші баламда болса, аттың тезегіне талғақ болғам да. Атқанадан шықпай қалған тезек. Енелерді қарап, мен дағы жақында ене болам деп, қуанычым қойныма батпай жатты. Бұл минөттөрдөгү менин сезимимди сөз менен жеткизе албайм. Мен бүгін бактылуумун. Мен аял болуп жаралганыма бактылуумун. Biz дағы шаарга жөнөдүк. Чан дүйнө меңшерилип, ушул куттуу чогуман айласыз кетип баратам. Отурасыңар. О, айжы. Тиктешип коюп. Узаттыңар анан. Узаттык эже, узаттык. Кетишти. Кетишти эже, кетишти. Аша. Холоботоң узарып, коң кесип калыпсың. Айттым беле. Акыры жүрүп алып кетет булар калык келинин балаңды деп. Ана. Мен айткандай болдубу? Эмеже Кудай айткандай болот да. Көзүңүз ачык. Гәдә сизи сөзүңүз hem тура чыгып калат эже. Гәдә мәселе тура сүйлөсөң тура чыгат да. Эмежем күн чыгат десе күн чыгат. Күн батат десе күн батат. Рахат. Сүйлөбөйсүң. Эмнен чыкпай калдың? Эмнени? Биздин айлы жактыбы? Ошону айтчы. Ооба, жакты. Чынын айтсам,
Özüm de ketkim gelbey tut. Qanday? Ne? Şarga ketkim gelbey tut. Tushunmadim sen. Şarga ketkim gelbey tat. Hey. Qanday tushunmaysiz sen? Ne sen Xitaycha söylep otav? Malades gelin. Qaytdıkmı? Qaytdık. Qaytsa qaytdık. Ha bali. Akam menajek emas. Konkretli sürpriz bo'ladi. Qana. Gele bismillahirrahmanirrahim. Qana. Hay. Yeb otam. Bizdin baldar mı? Balago. Tüzeli uzat uydu. Bolottorgo. Emi bir eşikten çıkıp ketkenden keyin qaytıp gelmeyle koymayıp arkasına. Bularga emne bolgo? Kim bilet? Tınçılık beken. Oy, emne oldu bala? Tınçılık mı? Bardığı жақсы жеңе. Bardığı жақсы. Sözler aytat. Emne ne aytat? Ата. Апа. Ah, Oy Geliniңер. aldarım. Biz ayılda ele kalıp sizler men jaşayla dep çeştik. Sadaqa boloyuz. Benim balam uşunday. Hızıldamay tırttırgıla çaylanayın. Telefon mene söyleştiresi görmek içine. Alo. Oh. Alo, bu Gülcemal Ece. Men Gülcemal o var. Kulduğumuz var Ece. Ne? Kulduğumuz. Ben dige gölden çalıp çattım hele. Sizin kızınız menen... Isıkın kızım. Жогоруна карасаң. Ова gördüm. Рейтингде. Акбура дарыясы. Aka. Ha. Suratga tushmaysizlarmi? Aka debey, bayka debeysizmi? Ya, Bishkekdan keldinglarmi? Bishkekdan kelgandanga birinchi bekor bo'ladi. Ana bu yoqqa turg'ilachchi. Brat, ayolingiz bo'ladimi? Ha. Yaqinroq turing. Quchoqlab tushamiz. Tamosha.